Аԥҳа иҟалҵоз аҭак. Уареи сареи ҳаубзоулак аарҵыхәтәа. Рыгәҭа уаазлацәажәашаз даҽа хҭыс ҳалеит. Аибашьреи дысҟара шәарҭақәа злаԥшлақәырымгылицхыз. Хәыцраӡы ҳарнаҭақәа ҳанынаскьа, амсылман... Аԥсны жәлар рышәҟәыҩҩы Баграт Уасил-иԥа Шьынқәба диижьҭеи шәышықәса аҵра инамаданы иахьа инаркны аԥсуа телехәаԥшра аканал аҿы иалагоит ароман ду ацынҵәарах аԥхьара. Апроект хықәкы хадас иамоуп аԥсуа бызшәеи литературеи рбеиара ӡыргара, Аԥсны аԥшӡара, ахәаԥшӡа дырбара, аҭоурых аиҭаҳәара. Аҭоурыхтә роман ацынҵәарах Баграт Шьынқәба ихьӡ адунеиаҿы еицырдыруа иҟанаҵеит. Иара еиҭагоуп абызшәақәа жәпак рахь. Ас еиԥш иҟаз итрагедиахаз аубых жәлар рлахьынҵа рыԥсадгьыл иахганы амҳаџьырра иргаз анаҩсан аамҭа кьаҿк иалагӡаны адунеи ианыӡааз ажәлар рҭоурых аҩра Баграт Шьынқәба акыр шықәса дазхәыцуан. Иара изныкымкәан дырҭаахьан шәача аубыхцәа рыдгьылқәа, быдха ахьыҟаз аԥшьаҭыԥқәа рахь дхалахьан. Ароман аҩра згәы иҭаз ашәҟәыҩҩы аматериалқәа еизигон. Игәалашәарақәа рҿы ишиҩуа ала аҩымҭа аиҿартәышьа аформа акыраамҭа изыԥшаауамызт. Аԥшьаҭыԥқәа, аныхаҭыԥқәа рахь дныҟәан данааи, аамҭа азыҳәан иара убыс иҩуеит, сгәы сҽаӡамкәа иҳәеит, абри афырхаҵа хада ҿаҿаӡа саԥхьа даагылт иҳәеит. Заурҟан, ԥшра, исахьа, зыԥсы ҭоу уаҩны, нахьхьи наркны захҭыс иҟаз зегьы иԥсны. Абри ицәырҵра, убри ихаҿсахьа ароман формас изыҟалеит. Иара уи илоуп ами, уи ихаҿралоуп аҩымҭа злацогьы. Нас аформақәа амоуп ами, например, ибазшәа, сара қәыԥшк ихьӡала ансарсагьы акьыԥхьари уадаҩны аиаша азыҳәан, сара знык азыҳәан сгәы иаанагаз убасҟан санаԥхьа акьыԥхьари уадаҩхашт ҳәа сгәы иаанагеит, аха иара усҟан маҵура ду дахагыланы аиенарала иаҳаҭыр рбон, идун иӷәӷәаны игәырӷьыргон, аха урысшәала акьыԥхьара ҳәарада иуадаҩын, иара еиҭагазаргьы иҭахын. Нас иҩыза ду Константин Симонов диҳәоит, убри Константин Симонов ибӷа аманоуп, иара еиҭагаҩцәа дыруаӡәкуп уа Козловски иара еицеиҭаргеит. Урысшәала адунеи шабаз. Уи иааиран ҳа ҳзыҳәан, ҳлитература азыҳәан, ҳсахьажә азыҳәан, убасҟан. Аиԥш зеиԥшу аҩымҭа ҭоурых. Ашәҟәыҩҩы Мушьни Лашәриа ацынҵәарах даԥхьеит акьыԥхь абаанӡа. Иара хаҭала ааԥхьара иҭеит Баграт Уасил-иԥа иҩымҭа даирԥхьарц азы, игәаанагара еиликаарц азы. Мушьни Лашәриа иажәақәа рыла уахыки ҽнаки рыла ароман даԥхьеит. Сылаӷырӡқәа дара акырџьара иақәҭәеит. Ацәарагь схашҭит. Изыхҳәаау амцаԥшь иаҵоу агәыбылра. Знызла угәы иаанагап ари калам лакәымкәа лаӷырӡыла иҩуп ҳәа. Ас џьарамзар џьара ихьоужраанӡагьы ҳахьымԥшыц, абри иара иахьиз аҭыԥаҿы акәша-мыкәша ашьац былны ишьҭоушәа убас угәы иаанагоит. Убас имцабзуп, убас иуаӷеимшхароуп аҩымҭа иалҳәо. Ацынҵәарах ала Баграт Уасил-иԥа имҩасыз иахьа адунеи иахым ажәлар абаҟа рызиргылт. Аҭоурых философиатә роман ацынҵәарах раԥхьаӡа акәны иҭыжьын зқьи-шәиханы ижәи-жәи ԥшықәса рзы. Иара хәҭа-хәҭала ажурнал алашара ианылон. Хазы шәҟәны иҭыжьын уи ашықәс анҵәамҭаз. Ароман акьыԥхь анаба ацәажәарақәа рацәаны ицәырнагеит, иҟан аимак-аиҿак. Ирҳәон избан Баграт Шьынқәба аубыхаа рҭоурых зиҩыз, аԥсуаа ртәы акәӡамкәан ҳәа. Аха ашәҟәыҩҩы хара ихәыцуаз ыжәлар бзиа избоз шәҟәыҩҩы дуун. Ароман аҿы раԥхьаӡа акәны автор иқәиргылеит азеиԥштәи ашәышықәсаз имҩаԥысыз Кавказтәи аибашьра
аибашьра иадҳәалаз азҵаарақәа. Баграт Шингба аарԥшра илшеит адунеи ианыӡааз аубыхжәлар рҭоурых анаҩсангьы ақәӡаара зԥеиԥшу ажәларқәа жәпакы ирзеиԥшу апроблемақәагьы. Иарбанзаалак аетнос адунеи ианыӡаара автор дахәаԥшуеит ацивилизациа цәыӡ дук аҳасабала. Ароман ахшыҩҵак хада аҭоурых азхәыцра азутуп, агхақәа алкаатуп, уи иалнаршоит аԥеиԥш ахьчара. Значение романа намного превышает масштабы Абхазии. Но он показал трагедию полностью исчезнувшего этноса. Это был гениальный выбор. Во-первых, подразумевалась именно Абхазия, абхазский этнос, судьба абхазского народа. Потому что в те годы прямо написать о махаджирстве было нельзя. Книга бы никогда не вышла. Трагедия, которая постигла этот народ, ужасна. Народ полностью исчез, ассимилировавшись с турецкой нацией. Вот именно это почувствовал Баграт Васильевич, и поэтому взял это за тему. Это не просто описание. Это, если хотите, предостережение всему человечеству. Он показал, во что может превратиться вот такая неразумная военная, национальная, социальная политика по отношению к малым народностям. Поэтому значение этого романа намного больше, чем значение, собственно, для абхазской литературы и абхазской культуры. Это выходит за рамки Абхазии, и это приводит роман к основным произведениям мировой литературы. Я не знаю аналогов, я интересовался, но не нашел аналогов, за исключением английской литературы по исчезнувшим этносам Индии, Большой Индии, ныне это Афганистан, Пакистан. Вот коротко о моем понимании значения этого романа и о том, насколько великий провидец, философ, если хотите, был литератор из Абхазии. Это было не совсем оценено, но великие вещи, они сохраняются в истории, и знаменательный роман, последний из ушедших, я в этом совершенно убежден, останется навсегда в мировой литературе, в литературе народов Кавказа, ну и уж вполне естественно в литературе Абхазии. Убри ароман иқәнаргылоит егьырҭ азҵаарақәа жәпакы. Аибашьреи ауаҩи жәларык рлахьынҵа адунеиаҿы имҩаԥысуа аҭоурыхтә процессқәа рҳәа иҭагӡаны, ауаҩы ихаҭара ажәлар рҭоурых аҿы атәым жәҩан аҵаҟа амилаҭ рхы мҩаԥгашьа, рҵасқәа рбызшәа аиқәырхара уҳәа убас егьырҭгьы. Ароман доуҳатә мчыс иамоу уи ауп акыр шықәса раԥхьа ицәырнагаз аимакаиҿак иахьагьы иҟоуп, аԥхьаҟагьы иацҵахоит. Как сейчас помню, когда я был совсем маленький, очень часто в доме отца, в Агудзерах, в Пасхе сидели за столом дядь Баграт Шингба, Константин Михайлович Симонов, Твардовский, папа, выпивали красное вино и разговаривали. Разговаривали много. Говорили о литературе, истории, СССР, Абхазии, естественно. И уже сейчас я безумно жалею, что тогда не было у меня цифрового диктофона. Потому что все не запомнишь, особенно когда ты не взрослый, так скажем. Наверное, и не хотелось все запоминать, и не понимал я многое. А сейчас хотелось бы все это восстановить. Но счастье, что их мысли, их мудрость, которую они тогда говорили за столом и которую я слышал, осталась в их книгах, в таких, как Баграт Васильевича, последний из ушедших, как в книгах моих его отца, как в стихах и книгах Симонова и Твардовского. Поэтому давайте все-таки не забывать эти прекрасные произведения и черпать оттуда мудрость нашего старшего поколения.
Ацынҵәарах ацәырҵра сенсациахеит усҟантәи аамҭақәа рзы, акыр шықәса агәаҟрақәа зхызгахьаз амҳаџьырра иқәнагахьаз зыдгьылаҿ ахара зыдҵаны аԥшәмара змырххьаз аԥсуа жәлар, ари ашәҟәы ргәаҟрақәа зҳәоз гәаартыла иҩызак акәны иахәаԥшуан. Ақыҭақәа рҿы, ақалақьқәа рҿы зегьынџьара роман иаҿгәҳәааны аԥхьара иаҿын. Ажурнал алашара аҭыҵра иазыԥшын ныҳәак еиԥш, ҭаацәала еидтәаланы иаԥхьон. Уи ашықәс азыҳәан ацынҵәарах иамыԥхьоз ҭаацәарак иҟоуп ҳәа сыҟам, ҳазыԥшын анаҩстәи аномер ҭыҵны ианаауа ҳәа. Журнал цырак акәын иҳауаз аҟынтәи зегьы аԥхьара рҭахын, еимарымкырц азыҳәан аҭаацәа ҳнеилатәаны аӡә даԥхьон егьырҭ дсырҩуан. Убысҟантәи аԥхьара агьама иахьагьы сыбз иқәушәа сгәы иҭоушәа сгәы иабон. Алаӷырӡ рҩашны иақәаҳҭәеит убысҟан ҳанаԥхьоз. Ҳажәлар рҭоурых, ртрагедиа, ҳазнысыз амҩа аҿы акрызҵазкуаз аамҭа цәырнагон аҟынтәи рыԥсы ӡаны зегьы азыӡырҩуан. Алаӷырӡ ахьыршан убарҭ ҳномерқәа зегьы. Сара Ҷандара ашкол сҭан. Сара сабду шәышықәса иреиҳаз ҳагмаҳҭы иԥсышәала иҭыҵуа зегьы сизаԥхьалара бзиа ибон. Сара абри ажурнал анысԥыхьашәа аҩны илазганы сабду сизаԥхьо салагеит. Саҟәыҵыр ҳәа дшәон, убри аҟара даланахалт. Бара ари сара издыруа ани Баграт ашьаныхәба ҷкәын иоуми, изакә ԥсышәоу ииҳәо абри иоуп, абри иакәҵәҟьоуп аԥсышәала изиҩуа абас иҳәеит. Убри сзеихьагьы саназхәыцуа еилыскаауа убри даара акыр шаҵанакуаз. Ароман ацынҵәарах атәым бызшәақәа рахь аиҭагара акыр ихадан, избанзар адунеи иқәынхо ажәларқәа ирдыруазар акәын аубыхаа рҭоурых. Еиҳарак ихадан аҭырқә бызшәахь аиҭагара, Ҭырқәтәыла инхо амҳаџьырқәа рхылҵшьҭрақәа инагӡаны ирыздырӡомызт уахь ишықәнагалаз атәы, Аԥсны алакәтәыла ҳәа акәын ишахәаԥшуаз. Зқьи-шәи ԥшьини ҩажәабатәи ашықәсқәа рзы Ҭырқәтәыла хәҩык аԥсуаа ирыӡбеит ашәҟәҭыжьырҭа маҷ еиҿыркаарц, Аԥсны имҩаԥысуа ахҭысқәа ҳџьынџьуаа ирыладырҵәаларц азы. Раԥхьа иҭаргеит аԥсуаа рыԥсҭазаареи ркультуреи захьӡу Иура Аргәын ишәҟәы. Иҭрыжьыз ҩны зегь цыра ҩажәамш рыла иаархәеит зегьы, убыс аинтерес рызцәырнагеит. Усҟан ҩажәи-жәеиза шықәса зхыҵуаз Ҳаиреқә Ҭарба иӡбеит ацынҵәарах еиҭаганы иҭижьырц. Зныкала хәны зегь цыра аҭыжьра рылшеит, уигьы аамҭа кьаҿк иалагӡаны зегьы еимырҿеит. Ҳара ҳзы Аԥсны лакәын, Сандуч Аԥсны иазкны алакәқәа ҳарҳәон. Гаграм иазкыз ҳалакәқәа ҟан, Агызмал алакәқәа ҳарҳәон, ани ари Аԥсны дара рзы лакәын. Ушьҭа иҟам тәыланы ирыԥхьаӡуан. Ажәит иахьынхауаз, аха Аԥсны ҳагьнымхаӡеит, уаа аԥсуаагьы нымхаӡеит. Ушьҭа уаа Урыстәылоуп ҳаиазхәыцуан, ирыздырӡомызт акызаҿы. Убри ароман нас ианаԥхьа хәнызқьцара исымҳәои иҭҳажьит азныкала. Ажәлар ирылаҿҩит. Хәнызқь аазхәазгьы дара-дарагьы ирырҭан иаԥхьеит. Уи ашьҭахь даҽазны иҭҳажьит, даҽазны иҳаирацәангьы иаархәеит, иаԥхьеит. Ишысҳәаз еиԥш, ҳара иалыздраауа шәышықәсала ажәлар ираҳҳәар иаҳҭахыз ароман азныкала иранаҳәеит. Исымҳәои аԥахьанча рԥшьҭык азы ароман иаԥхьаз ауаа аҿар раԥхьа иргылангьы аибашьра анаҟала минуҭк имхәыцӡакәан. Ара маӡала иаан ижәдыруеит, аибашьра иалахәеит, иеибашьит иахьынӡарылшәоз аԥсадгьыл ахақәиҭразы. Ароман аиҭагара далагахьан Маҳинур Паббагьы, акыргьы днеихьан, аха иуеиԥшым амзазқәа ирыхҟьаны напҩрақәа лцәыӡит, аха шықәсқәак раԥхьа илыԥшааит. Иахьазы лгәы иҭоуп ароман аиҭаҭыжьра. Уажәы зегьы сыԥшаан, анцәа иҳәар ишьҭахуп, Ҭырқәтәыла ҽазнык ари ашәҟәы иҭыжьзароуп. Насгьы ари аоригиналқәагьы иара имузеи аҩнахь иҳамҭас ирысҭоит. Ари ҽазнык пату ақәҵаны ибзиахәа иҭҳажьыр аҭахуп ҳәа сгәы иаанагот. Ашәҟәы иаԥхьаз акыр анырра рнаҭеит, еиҳа ибзианы еилыркаауа иалагеит рҭоурых, рыԥсадгьыл, насгьы рабдуцәа знысыз амҩа. Дара ражәақәа рыла урҭ Аԥсны еиҳа иазааигәахеит. Саргьы нас университет сынҭала ашықәсазы ацынҵәарах саԥхьо салагеит. Уи гаралагьы сахьаанхо, астудиантцәа иахьаанхо аҩнаҿгьы иҭысхыз сахьак арагьы исымоуп, ишсырбоит. Баграт Шинкәыба иахь изынасышьҭын. Нас уигьы аҭак исиҭеит, ашәҟәы иаҳабжьан. Нас дышәҟәы
Аҵара ду змааџьиакәын аԥсуаа рзы дуаҩдууп, ҳара ҳзын дуаҩдууп, иԥсаҭа бзиахааит, шәкы шықәса ихыҵра ара шәааит, ҳаргьы ари ҳалалеит. Сара сзыгьы анасыԥ дууп ари. Санхәыҷыз сашьа Сезаи ари ашәҟәы иааигеит ԥсышәалакәын, ԥсышәала ҳцәажәон, аха ҳзаԥхьаӡомызт. Нас уигьы ҳразҟы иалан, уигьы ҳцеит, ҳаԥхьеит, ҳазыԥхьаз ҳарҷуеит. Ҳарҷуеит зҳәоит, ари иаԥхьаны аӡбахә ҟазҵаз зегьы ишҷуаз сақәшаҳаҭуп. ҳаҳқыҭаан, ҳажәлараан, ари аӡбахә заҳаны, ари даԥхьаны игәы иалымсыз аӡәгьы симықәшәаӡеит иахьажәраанӡа. Ароман злаҩу абызшәа уи хазтемоуп. Баграт Шьынқәба ибызшәа иҭамбаӡо дахьуп. Уи ажәлар ирылҵыз бызшәоуп. Аҳәыуа аиқәыршәашьа, ажәақәа реишьҭагылашьа аамҭа рацәақәа иртәӡомызт, избанзар уи ԥсабарала идыруан, уи ала дхәыцуан. Иахьа ажәлар рбызшәа ргәы азҭазарц азыҳәан иамоу амчхара рбароуп, агьама ссир дара рҿынӡа инеироуп. Еиҳарак уи азхьарԥшлатәуп аҿар. Убарҭқәа зегьы ҳасаб рзуны аҵарауаа ргәы иҭоу Баграт Шьынқәба ибызшәа ажәараҭыжьра. Сынҵәарах аханатәгьы аихыршәшәаны уалаԥшуазар, иара аилазаашьа аҟны ҳара алингвистцәа усоуп ишҭаҳҵаауа, аҩымҭа нҭаҳҵаауа. Башамаша абри тәым бызшәахьтәи иаагоуп, ҽаџьарантәи еиҭагоуп, иаҳа еибархханы иҟоу аҳәоуқәа аԥсуа ихдырраҿы, ихәыцраҿы аанхара зцәуадаҩу ажәақәа зеилкаара мариам ажәақәа ажәакала мчыла иҟаҵогьы иҟаӡам. Убри даараӡа краҵанакуеит ашәҟәыҩҩы ибызшәаҟны. Иааҟоу зегьы даҟьацыԥхьаӡа ажәалԥшаахла, исахьаркыроу ажәала. Иаразнак иара абри ашәҟәы шаԥхьо ухашҭны, убри аҟара ибзианы, убри аҟара иҵауланы ажәлар ирзааигәаны еиҿартәоуп, иаразнак иара дызлацәажәо асахьа ула ихгылоуп. Иахьа ацынҵәарах оригинал Аԥсны иқәынхо зегьы аԥхьартә иҟазҭгьы ус акәзар ҳбызшәа азыҳәан дунеихаан проблема аҟаҵам акәын иаанагоз. Избанзар уи иаанаго оригинал даԥхьаны еиликаауеит ауп, даԥсума, даурысума, дызмилаҭзаалакгьы Аԥсны сара сыԥсадгьылоуп, абра сиит, абри сазҳаит, абри са сыдгьылоуп ҳәа згәы иаанаго. Убри ашҟа амҩа ҳақәзароуп, убри даԥхьартә еиԥш аҭагылазаашьа иаҳҭароуп ҳара. Уара иууалоуп ҳәа акәымкәа, ҳбызшәа иҵартә, ҳкультура еиликаартә, иаҳхаҳгаз ҳатрагедиа дазхәыцыртә, убри зегьы аҭагылазаашьа иаҳҭар, ҳара ҳмилаҭ уажәшьҭа ԥсра рықәымкәа иҟалоит, ҳҳәынҭқарра ӷәӷәахоит, ҳажәлар ӷәӷәахоит, уи даара акраҵанакуеит. Ателехәаԥшратә проект ацынҵәарах аԥхьара аидеиа цәырҵит Баграт Дудиижьҭеи шәышықәса ҵра инамаданы, уи ианагӡаразы иаԥҵан ҷыдалатәи аҭыхратә гәыԥ. Абри аҩыза аидеиа рхы иадырхәахьан телеканал Культура уа Толстой роман Война и мир аԥшьтомкгьы абас хԥаԥшьба мшы инеиԥынкыланы иаԥхьон Урыстәыла иахьынӡанаӡааӡо зегьы уи анҭыҵгьы. Аиашаз абри проект санахәаԥшуаз иаразнак гәҭахәыцрак сызцәырҵит. Ҳара ҳҿы иҟаҳҵозар, иарбан ҩымҭо абас аԥсуаа ҳахьыҟазаалакгьы ҳаидызкыло ҳәа. Ҳәарада, схаҿы иаразнак ицәырҵит ацынҵәарах.
насгьы ари Баграт иубилеигьы анақәшәа уаҳа нас гәҩбара ҳазцәырымҵӡеит иарбан ҩымҭо аԥхьара азыҳәан ирыдаҳгало ҳәа. Апроект аиашазы еиднакылоит Аԥсны иқәынхо еиуеиԥшым ауаажәларратә категориақәа. Ахәыҷы инаркны аду иҟынӡа, аиҳабыра роума, аиҵбы роума, амчраҿы иҟоума, урҭ рапонентцәа роума, дынхаҩума, студентцәоума, ауаажәларратә усзуҩцәоума, ҵарауаа роума. Аиаша азыҳәан убри ҳнапы аналаҳк, убри знапалакыз апроект иаразнак еилаҳкааит. Иара абри апроект алитературатә, культуратә ҵакадагьы абас ҳаидызкыло асоциалтә ҵакгьы шамоу. Раԥхьаӡа иргыланы адгылара ҳазҭаз иара Аԥсны ахадаиоуп. Аԥсны иҟаз аҭыхратә процесс зегьы иара ибзоуралоуп ишымҩаԥысыз. Иара ихаҭагьы даҳарԥхьар ҳҭахын, амала хәыҷык абри аамҭа аиқәымшәарақәа ирыхҟьаны иамуӡеит, аха аԥыза-министр далахәуп ҳапроект. Насгьы ижәдыруеит Ҭырқәтәылагьы ишымҩаԥысуаз аҭыхрақәа. Уа адгылара ҳанаҭеит Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны саныргогәа дызхагылоу, ҳҭыхратә гәыԥ иҟан Москва, уагьы рцара раара, уа рыҟазаара адгылара ҟарҵеит ҳдиаспора. Бра злыӡбахә сҳәар сҭахуп, Ина Барчан, лара убри Москватәи адиаспора гәыцәс дыҟоуп, убра дара дрылахәуп. Еснагь изакәызаалакгьы аԥсуа проект изызкызаалакгьы еснагь дадгылоит, ацхыраара ҳалҭоит, лара лхатә харџь ақәлырӡуазаргьы. Ажәакала абасоуп, сгәы иаанагоит ари апроект қәҿиара аиуп ҳәа, азҿлымҳарагьы арҭап ҳәа. Ҳкультура ҳбызшәа иӡырызго апроектқәа еснагь аԥыжәара рымазароуп иҳәоит аспонсорцәа руаӡәк Сонер Гогуа. Аԥхьаҟагьы ас иҟоу аидеиақәа аԥсҭазаара раларҵәара ҳацхраалоит иҳәоит иара. Аусура ҳалагеижьҭеи иаҳҭахыз иахьагьы ҳазҿу зегьы-зегьы аԥсуа милаҭ, ҭоурых, культура, абызшәа интересу ахьчара заҳан акәзар, иахьа Баграт Шьунқәба, Дырмит Гулиа, абарҭ реиԥш ажәытә аахижьҭеи ҳара ҳажәлар раԥхьа игылаз аԥсуа ҭоурых, аԥсуа литература аҟны зегь раԥхьа игылаз ауаа ҳажәлар ирдырзан изакәызаалакгьы проектқәа ҳара есқьынагьы ацхыраарагьы адгыларагьы раҳҭароуп. Аха егьирахь ҷыдала Баграт Шьунқәба изкуп, абыржәы ҳазҭоу ашықәс ишижәдыру еиԥш, Баграт Шьунқәба аԥсуа литература мацара акәӡам, ҳара ҳажәлар раԥхьа игылаз политикатә ҭагылазаашьа, литературатә ҭагылазаашьа рыҟны зегь раԥхьа игылоу ҳаиҳабыра акәын, ҳарцеи дуӡӡак акәын. Уи Аԥсны школқәа рааны университетала ҳауаажәлар ирдыруеит, аха абарҭ реизкыз ҳара диаспора инхо, Ҭырқәтәылазаат, Иорданиазаат, Сириазаат, убри инхо ҳауаажәлар ибзиазаны ирдыруазароуп абарҭ ҳаиҳабацәа усҟан иҟарҵаз, дара иҟарҵаз ала иахьанӡа ҳаԥсуа бызшәеи, литературеи, ҳаҭоурых зегьы ҳазлауа. Убри аҟынтәи ҳара хымԥада убри апроект бзиа ацхыраара раҳҭахьеит. Ҭырқәтәылагьы егьырҭ ҳауаажәлар иахьаазаалакгьы, ихынхозаалакгьы абри проектала даҽазны игәалашәарц, ирдырырц арҭ ҳаиҳабацәа ара аҭоурых ан иҟарҵаз аус ду. Аҭыхрақәа мҩаԥысуан шықәсыбжак инацны, уи аамҭа иалагӡан аҭыхратә гәыԥ аҭааит Урыстәыла, Ҭырқәтәыла, убасгьы Аԥсны еиуеиԥшым акәакьқәа. Ианырҵеит ҩышәҩык инарзынарԥшуа аԥхьаҩцәа. Ацынҵәарах аԥхьара хацдыркуеит Баграт Шьынқәба ихылҵшьҭрақәа, Ҷлоу ақыҭан иара дахьиз дахьааӡаз аҩнаҿы. Анаҩсан урҭ ажәа рымардоит егьырҭ аԥхьаҩцәа. Ацынҵәарах иаԥхьоит излеиҭаго абызшәақәа жәпак рыла. Алиса Кицпа у нас читала Хибла Гирзмава, у нас читал Беслан Агрба. У нас читали министры, читали представители диаспор народов в Абхазии. У нас читали сотрудники МЧС, у нас читали учителя, школьники, у нас читала наша большая диаспора в Турции. Это очень обогащает проект, что мы задействовали. Изначально цель была задействовать максимально всех, чтобы чтецы разнились, чтобы чтение разнилось и чтобы людям было интересно дальше это смотреть. Удивил, сразу навскидку первого, кого я вспоминаю, это ученик 8 класса 10 школы. То, с каким трепетом и душой он прочел отрывок, вообще не свойственный восьмикласснику. В отрывке речь шла про душевные переживания и про романтику. И восьмиклассник передал это глазами, интонациями, паузами,
который никто с ним не репетировал. И мы стоя за камерой, у всех были мурашки, мне кажется. И для меня вот он самое большое впечатление на этом проекте. Апроект ахьынӡацало ашәҟәы аартны иҟазаауеит аҵыхәтәантәи ацыԥҵәаха иаԥхьоит аҿар амҳаџьырцәа рбаҟаҿы уи алагьы ашәҟәы адыркуеит. Избан аҿар изыхдыркәшо апроект, избанзар урҭ уаҵәтәи ҳԥеиԥшроуп. С огромной осторожностью и с огромным уважением к этому произведению мы, так сказать, подгоняли его под телевизионный проект. Самые важные и интересные и трогательные моменты мы, конечно же, сохранили. Мы старались передать посыл. Посыл не потерялся. Но произведение, скорее всего, будет не все в эфире. Хотел бы поблагодарить всех, кто работал над этим проектом, поблагодарить всех, кто принял участие как чтец. Огромное им всем спасибо за уделенное время, за их внимание и любовь к этому произведению. И от себя лично хотел бы, наверное, извиниться, потому что в телевизионный эфир, наверное, попадут не все. Опять же, в силу обстоятельств того, что это телевидение, у него свои правила и необходимость того, что для зрителя это должно быть насыщенно и интересно. Апроект авторцәа агәыӷра рымоуп ателехәаԥшцәа ацынҵәарах аԥхьара ианахәаԥшлак ашьҭахь ашәҟәы аашьҭыхны аԥхьаразы агәазыҳәара рызцәырҵып ҳәа. Уи ауп иара хықәкы хадасгьы иамоу.